Saa moya n'igice ku isaha ngengamasaha ya GMT, ni ku isaha y'isaa mbiri n'igice i Kinshasa muri DR Congo, saa yine n'igice i Kampala na Mirembe hariya muri Uganda, ni saa yine n'igice hariya ku murwa mukuru w'ubucuruzi ndavuga i Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania, ku isaha y'isaa tatu n'igice hari Igitega mu Burundi ku murwa mukuru wa politiki, ni saa tatu n'iminota 30 hari i Nyarugenge ku murwa mukuru w'ubucuruzi, ni nayo saha turiho muri studio za Amazon Media Rwanda. Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze, tuje mu kiganiro Depot Sportif cya none, ngewe muzindukanye ndi Fils de Roi Gilbert. Niba nawe ari bwo kiza nguhaye ikaze, ni karibu cyane rwose. Ariko se nkwibutse, kora subscribe cyangwa se sabone, wibuke no kureba ibindi biganiro byose biri kuri uru rubuga kugira ngo ugende uryoherwa n'amakuru meza tukugezaho. Ni urugendo rurerure, urugendo rutoroshye, rwabayemo byinshi yewe bitaranarangira kugeza ubu, bikaba biteganijwe ko ruzasozwa mu mwaka w'ibihumbi 2026 rwose. Ni urugendo ruzasorezwa muri Mexique, muri Canada ndetse na Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika kuva mu kwezi kwa 11 mu mwaka w'ibihumbi 2023, mu kwezi kwa 10 mu mwaka w'ibihumbi 2025. Mwabantu mwe, imyaka ibiri irihiritse mu rugendo rwatangiwe na Bwana Thorsten Spitzler. Ubu ururimo ni Adel Amrouche, niwe urimo kwerekezanya narwo ku musozo, ndavuga urugendo rwo gushaka tike y'igikombe cy'isi kizaba mu mwaka utaha w'ibihumbi 2026. Ni n'urwo rugendo nje kugira ngo tuganireho kuri uyu munsi, tuganire ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yaraye ikinnye umukino wayo wa 9 w'umunsi wa 9 n'ikipe y'igihugu ya Benin. Ahangaha umuntu aribaza ati ese umukino byagenze bite? Ni umukino warangiye Benin itsinze u Rwanda igitego 1-0. ukibaza uti amahirwe y'u Rwanda arangana ati yo kwerekeza mu mikino ya nyuma y'igikombe cy'isi kugeza ubu ngubu? Ukibaza uti muri rusange gutakaza tike, gutakaza umukino tunatakariza ko tike, se byaba bimeze bite? Ndagira ngo wenda ntangire mbabwira yuko amahirwe y'u Rwanda yo yayoyotse ubwo rwatsindwaga na Benin igitego 1-0 rwose. Igitego cyaje ubona yuko ari igitego cyaje mu minota ikuze. Benin utavuga ko yari ifite chance n'imwe yo kuba yatsinda u Rwanda muri uyu mukino twaraye rwose tubonye. N'imbere y'uyu mukino u Rwanda rwari rufite amahirwe menshi rwose, yasaga naho yaragihari, kubera yuko mbere y'uyu mukino u Rwanda rwari rufite amanota 11 ariko ruri ku mwanya wa gatatu. Birumvikana ikipe y'igihugu ya Benin yari ifite 18 na Afurika y'Epfo ifite 18 yari iri imbere. Birumvikana bivuze ko iyo u Rwanda ruza kugira amahirwe yo gutsinda rwari guhitana rwo rugira amanota 18, rwizeye kuzakina na Afurika y'Epfo muri